Өтө күннен күнді көрөтчілер. Бүгін кыз сайын береге Сибекки феята Ирина Колбанова ылжытты келі. Дырава, Ирина. Дырабалару. Жа бүгін беге жеға өйнер хебеккелер достарынан өссі бірді кәпсетектікті. Темата олыс ден әлбәқ. Бүгін ән ураты теманы кәпсе. Мен бүгін фитильный полив тұғынан кәпсеқпін барамын. Тоға дедаққа мен бәйім консультация берер улаханың ары вопростар, тоғы беге женское счастьелар быт, хагдар йыллары ден. Самая проблемная хебек кибет. Спатифилум бәйті... Эти дойдут. Спатифилум бәйті ити дойдуға, болоталарға, улақсерге үйнер. Олығын боланы күрук әлбә хукут оқпытынады. Ағая хукут тақпытына, хебірдіқтара қағдариян түйен қалалар, қомайоллар, күрдік болалар. Онына ұта тибәккелер бұл хебірдан күтілері қағдариялар. Қараралар, арғыстиялар, қағдариялар. Ол онты бұтын суық қынары бұтығар. Ол бір бейі болағына фитильный полифтенге көрек бұтын хеп. Фитильный полифтен Фитильный полив опсайынан әлбәхуны хөбілер себеккелерге басталар. Қолбыр спатифилум тұғар, алаказияларға білген әніргі әлбәқке алаказиялары атылығалар, онына үйнерелер. Онна ор бұл бейеға мағыңа келер деп әттен. Үші бәдік туралар, жа онтан әме қатан керім барар, әлхем бұл алаказияна ағалбатта бола жібітін бір кемге. Аны білләқ бітті білеген. Оны хөбілер ихерінден деп әтті. Одан билеген үші бәдік ән бігені үйерітен кебес, қайдаққанар бұты. Оны бұл күнтен хағалан бігі фитильный поливы тұттамыд, хебеккелер бітен, онтан маннық күчөйдік көрір болу. Оннық фитильный полив туғата ден қолбыр бастығы кәмгері көрек қанады ұта иікке түйедіргенің бітерін, антон боланы қолбыр неделяға бидде, неделя әккетері ұты нәпен бері қәп, олығын боланы төбі бүттіге жауап болар, қахан хебеккеге ұқыта біттен. Ату нар бұл маннық хебеккелерге бейетар бақ бұтын ұған көрді бола бұт, ұты тейбәп боладаны, тұт сразу бұл хебірдіқтарығар көрдірін керім бар. Хебірдіқтар өлілер, қағдареллар, оны күрук боланы маннық иккілі үстері хебірдіқтар фитильный поливка тұрданы алаказия қолбырғар, себеккелері ұлат алылар, оны әлбән керім баралар. Қоп қойы болар. Так, бұл маннық барыстой кашпонады, да? Ольга Махайна как раз маннык кашпо ратылан алдар бит для фитильного полива. Уратыда ден тугой маннык двойной кашпо, он на шнуроктах. Бу шнурогунан хибекки силистере бәйләре төһөнада утун обаранылалар. Аллараттан обаратураллар. Оннуга. Колы бер магахынга эвдердига тигәр маннык специальный кашпо кайын бул батаккытна бәбетен урок бүтәнсәп көддөрөм билген. Так. Маннык технический горшоктар баллы. Бұл бәйті мен маннык горшоктар. Делегостырдық. Хам главный делегостыр бар болуқтырынады. Онна шнур. Шнур боллағына именно капроновай болуқтақ. Тоға дедаққа обычный хлопчаты бумажный шнур боллағына білі уға өрхітан сытыян аджынан қалыр. Онтон холбур капроновый шнур бұл батақ бұтына. Кыргыттырға тұқ бары. Капроновый колгоққалар бұхавысталылар. Туттуқ қасепа. Это биллах бетти. Так. Қағайсыны мағахынларға бараларға? Қағайсыны мағахын хатаңа сыйыр бе бұрыстой хопроновай. Так. Өсі қанны кебеккейлер бұл маннық уыны өбілі? Үксін фитильный поливка қол бұрып фиалкалар бітігар. Тоқ кыра синегес силистерді қабеккейлер фитильный поливы олыс өбілілер. Ото биге корып бүтер үксін болан бұл спатифилумнар болалдар де. Как раз бол аказиялар, онна фиалка, оны біле үксін білманлық бар, аспарагус бар де. Мұна азалия ме бассары болды? Азалия бассын хеп, сиктяғы хөбілер. Оғамара азалиялар біле сөтімнің хөбілерлер де. Екейдияғы қоғын байды күнелер. Оны қараңа хоғы сірге. Вот, шнур бұтын бұсты бұт. Бұл қаяғыстарғар ұға бұт. Иккеттінен қостаты бұд. Онына рухым боланы кәлін күтчетіқ принцип. Так, хебекки бітін. Амбастан тұран, бор гүйінің тұр бұп болағына бейге борын бартын рас тұқ бұтын нады.
Ирина бетин хебеккитин агалла. Сингониум как раз бу уда тибекке бу сибирдехтер маннык. Мунчистан калалар. Бейте маннык чуба хүрах курду кебирдехтердах. Болуктагата. Де. Олин били кур үлага оннаман хажар болан угун. Тахим бир оннук элбакки хабар болу у кутары умнаһын. Бәйң да у ихергеник келитер ихерген умна жан дебет та он хебекки кенен. Сибекки көрөр олох боростой. Судургу көннөрү билек канада кантан келбитин. Тун бәтен аялга бархан үйнө хадибитин. Ол бир кактустар билер чакан үйнөлөр. Пустыняга дагай кумак куяра күн уата анты бие хадахлавты кактус атуастыбыт. Камнары рах мунду котурордут компьютер аттыгар уну үйүнден онтут бараксан үймет ол канететелдер даже кактус меха үйметтендер. Аты механа бар хеп хама ырахан меха хебекки именно кактус. Да? Тоди жаканы биле хама күнү көрдүр, уту көрдүр. Кактус күн отурдагана энергелбек үчү бадык сылнай сибек киленен хеп. Бихоны билбеп бит отага як болот. Биле караңа бахирге olan уран кеби хебек. Конечно, отого. Олген болланы биле, от тибеп болланы биле, эйе хабучу ба фитолампалар атылын алдар де кылбыр. Фитолампа атылған кыгыны бәһәт бие кахыргар фитолампалар надалар. У куток путун нада именно биле кайдах потребность тагыттан хорохибеккилер агаяк уганадыялар хорохтар элбеккан. Жабу хелиспеден растаты бит. Бу сингониум көрдөккө бу хелистере коюлар. Чөбө хелистердер. Хелистердер. Бәте даганы кою бар. Бәте кою. Уну үчүгө ден бу сингониум били кою байды күнөр. Оны боллагана ыламмыт. Маннык арарык бүтүн сеп. Боростой. Түргөн байды күнөр. Кастехиккалар доккап. Колбур бу арарды бит. Ой. Арарды бит. Бу мантан уга турарам баран силистаттарам баран хаңаттан үнерек кайр. Силис битин борттан бардан растаты бит. Колбур мен бүгүн боллагана бу сингониму минеральный грунга олорду. Минеральный грумут үксүн көрдө катас көрдүктөр. Манна циолит, пеностекло, пемза, крошка лавы бар. Шнур бутон кыртыктар да бит. Онна минеральный грум бутон кута бит. Минеральный грунт ден кайдан груны? Минеральный грунт ден көннөр торф бор бодак бу көрөкөрүн курдук тастар. Битим курдук бу циолит, күйөкүнөк пеностекло, онна бу мен церамис атылабыт. Бу оранжевый кытаркайнактыры, бу вулканическая крошкалар, пемза. Бу куртту бут, бу бутын кыртык вихатарда бут. Таттыбыт. Силистерге биле ута. Бирин тахарды бит. Иккенлерин бу манна. Ортотун тахарды бут, силистер битер биле укаларын курдук. Үйнайы битен олорда бут. Бу шнур бут ортотугар ба силистергер тиерин курдук. Онна минеральный грумутун эдебит. Көрдүк када жерген байды. Сөргөрү борга олар ондугар. Атак болланы кылбыр минеральный грунт атылгарду, оңгорду көк сок боллаганан сок борстой борлабыт. Бор онна болланы агроперлит. Бехан бір ханга бут коянган. Онны камерасы. Ата бир мөкилетте кайда? Бу перлит ордук утун тутар, онны биле калемле утун берер. Онны көчө баты хелистат. Хелистардар шу байды. Та арас немаларга хайылларди. Ким кайда хатанардан, ким кайда хобилүрнен. Минеральный грумутун кутту бут, онна саксыя бит. Силистер бистергар тастер кирелерин көрдүк. Саксыя бит бу. Колбыр агас пространство халла ди. Манна бартер кирелерин көрдүк. Се. Онна эпитим көрдүк колбыр белем
горшок хух болан, фитилля полива. Бу ихиппетиттен мала улахан ихитилабыт, оны холбар бутуроран кабихебит. Бу былар быт, алларати ихтяхтар, укутабыт, ихиппетигер. Онна турорат. Амбастан холбар болана бу минеральный грунга, оны фитильная поливка көһөрөн баран, бихи үрдүттен укутабыт. Бартын биле илитер курдук. Силистерин, тастарын. Таңы көспет. Саңа көспет хебеккибитин. Ол канниттен олох коюту кукутабыт, тохтордылы. Курук унайталар. Кайда кукутабыты иден. Мен корар куттаннар кыпкырылын куталдар. Курук атебин. Абильна. Абильна, ха. Камнык бары үйнәйге. Ута тохтор. Хаңа көспет, хаңа көспет. Бу ута тогунна, бүтте турордубут. Кими хара бир неделеннен бүтүө, кими хара 2 неделеннен биле хебекки силихе тойлахантан тутуктах, оны биле жебет кайда хититтен испарение барарыттан. Бүтте. Ата бу маннык себекки канна турары, бу подоконник турон септу эбетер. Сингониум бәте боллаганан ха ото хебилебет, тогаде такка бу хебилдактары чарас пайлар. Биле ахагыс күнү турдагана ажоктар бар булуктарына полин түннүктен 1-2 метр рах. Туран үчү байды күнеллер. Келин хебилдактар булган ахыллыктары бөлбек у ихеннер, ахыллыктарын үчү багай бухурак курдук. Быгылах көстеллер. Сингониум араханыр келбек бый хамага хеңеме балдар ди. Бу розовайдар да балдар күйөктер, бити каста 2-3 өңнөктөр. Хаңа биле хебекки олардан хагалачыларга атылы кытын, үнери кытын септен. Көрөм мана вазочка булдым ди хелистаттар. Наче доктор обили. Бете букет кырдык ти. Оннук жалакажалар бүтүн. Колбур болан бу торфтан расты бут. Алкажи курук сюрприздах булар дибит та. Дере. Биле луковицалардах булар ди, кубинёктах. Торфтан расты бут, торфо эбехет кахан көрүм. Магын танатыластах бутна 1-2 кубинёк эбехет бар. Онтон бирх пакет. Хаңаттан биле силистаттаран бар немие. Чөбө хортоскала эбит. Бу эптинен курдук ута тибекке, бу маннык ыджаллар. Бияга манна улох хүстен такса хебекке бар боллады. Кемера умнох бутун септен. Колбур бу үксүн диягыллах бутна маннык иккили үстү хебдактак болалар. Биле улар тибеккелер маннык хебдактарлан калалар. Эппитен курдук биле элбаху истегана хебдактары улаатан. Көрүңнөрө үшөй болан үрдүлләр. Мактал ира. Жона бу бихе холох хайыммыт келере олох чуга хата дибатта бу хаска биремега бихиге жега үйнер хебеккилер битен кайдак көрөбүт. Хас келен билген үйнай бар тохуктар, жега хебеккилер битеме хокталар билген удобрение эбер кем хагаланна. Эн тугушу белең. Мен боллагана тох арас хебеккиттен токтак бу. Бир бу спатифилум эпикнен курдук биле улах сергүүнөрдү болотуластаргар үксүн органической биогумус дейін бассар, эбилер үчө байды күнер. Онтон бу для декоративно-лиственных специально хиту багасы удобрения атылых кэм для декоративно-лиственных кулбар орхидеяларга метус побялера удобрения лахтар. Онтон мен биле билан туттарым энде билюрүм болуп биле аж 101 улук палочка выручалочка. Куркурук красивый. Я биолог келе хаджабита. Аны бу удобрениени олустан хагабыта Японияттан хаджардебита. Онна буллана бу үнәйлерден хаңа таккан эрер үнәйлер соктартын оңолду бит. 1 литр 1 капла. 1 капланы котаңга тахаты кытынса, печоны үнәйге төсө өлгөмнү коюуту күнөр. Бу жер хебиккитер тухамма, туханыллыбат кулбар расада аны туханы кайып. Уду куток кайып, манна кайбир дакка дыстары кайып. Элбахни маннан туттан туханы кайып. Ди Анан эч 101 ден өйдөн кеберин, коркын келлакатына хебекки магыннардан бу манны когурдууну ылар болду. Билген интернет үетигер кулбар хазыр хакасты кытынса. Үксүн боллан хас хебеккилер көрөллөр, тога деде каны как раз биле укуктаннар соктара камсансака движениеден биле функциялак тебекки. Онна боллана күн отугар элбах күйсыланнар көһөрү кенниттен ыджыбаттар. Күһүн көһөрү кайып алган бар холбор хебеккилер битер редакторны экстренный пересадка көрдүк. Өтө билген самое время багар кимере
8 марта ду хаңа жукка ду хебекки билектептер бул он тугутун көһөрөк котун хеп тога жета кабыманнык магагын торфугар туран хебекки өр болбат у куттакпытна бир питательный веществолара сурайыллан баран калалдар. Вот били торф тога да хо. Тохтаны минералы, витамины хоган. Туна барыстой бор. Витамины ден олос элбэх, аны үнәйләр битигер битен наха чөй орду бәтәди. Тимагын пакеттер балар ди готовы груннар, онны боланы удобрениялактар, кенди наган көрдөккө 3-4-5 ыйга бастар ден. Окаман хим бир билети хөлбәхтә укуттакпытна онта барта биле баран калар. Укутары. Билеген сас эпитем курдук апрель иттан хагалан уже ыйга икките эбебит. Эбегән ди. Эбет. Удобрениялар боллаганы бәйләрен кытта убагастар бу юк. Кайп мен онны коктейлен уравын. Холбыр тох аминосил да боллон, для декоративно-лиственных, янтарная кислота, там витамины для растений наркальбахара сатыланар ди. Куттамакка бу куямын чөба коктейлен урамарын себеккилерге кутабын. Әшә бу рассадага эстома би компотик тен кутабыт, бу HB101 мутын кутабыт, онна энергияны. Энерген мен хату. Хату халахын кебеккилерге. Таннык угурдуттан куттанама, алар әре биле тугын биле катыннады. Аны биле кеннигер наха шөйдик бартын өйдө нимтө болдун ден суруяллар. Сепа хеп кетен то дита кабуллана хорохтар ой хебекки мөмет кагдарида ден элбахпа удобрение куталлар. Удобрение хим бир келин ахар бах удобрение куттакка силистерин ажоктан хебекки хагдарян калар. Олхин амбастан кутарга пропорциятен кетүгөл агаях убатык канада. Колбур 5 мл дем боллагана литр колбур 2 мл кутам бар. Ондан уже аныскытыр. Онна боллагана биле этәчләр ди, биле олох суп-сухой боллагана биле удобрениены кутумаң ден амбастан у кутам бараңыт удобрениятын кутагат. Биле бу ире хәпкет хелистере ажоктан ахтарын сәптен. Ата ол биле брос тәлбәгә куттахтырына. Хүрайдан даже биле убаппаттар даганы онна манны калан кутан кебеллер. Ол сыха хебекки гитин онны көлөрү кутун десеп. Элхем бартын кеннигер тух барын лупаннан аланагын көрбө жоннор. Үйрәтен бараңга тоннук удобрениены угурдуну туттуң деп сүбелехтин сәп. Жа онны бен каны кебеккелери ордук сөбүлүгүнү көрөгөнү. Ой, оннук тем барда. Жевер арас себеккилер балар. Эме болланы тух биреметнен бир кем маранталары, калатаялары астынар этим. Жем барта маранта, калатая онтамантан закастан атылган ылар деп. Ол каниттен улахан хебиддахтактар хебилер болбудум монстералар, алаказиялар, драценалар инде курдук. Фиалкалар да бардылар. Антон бир болланы тугара деттен тулуктакпы. Мен жебер тук үчөйдик үйнәре олар халдыктыр билген. Именно ханныгара бир көрүнгө билүүнден ох. Настроениялар оларитмен бибиле бекибине. Эме олар яра. На чөйдү. Онна же мен билер бинем билегенен олох сибеккиннен жарыктанар болдуң де. Эн биле жияга бараңын жоңго хебекки көрөк концепт. Олтугунан капсиген уна кайдага бити оннук ханга бу беягар ыланерер профессия боларды битер жарык бола. Мен билерге курдук фитодизайнер азелинителден өбөрөмөтөм. Быйыл өстө үрдетин эбит. Агрономга өбөрөнө кипти. Мен агрономга кирбетим, анан студенттер бутурабыт деп көрдөктө. Төдүчүгө үйлелирге. Тух үйөрөримден ыныргал бакки хибеккилинен барар. Олихим боллагана химбир хорохтор куттаналар хатан биле көһөрбөттөр ыңыраллар мен жага калан көһөрөбүн эмтибин өссө боллагана хорох жоннор биле командировка бараллар. Бир миха хибеккилерин калдыраллар. Олган барын так кыһын баппын үксүндө кыһын болланы биле агалаларга тоңон калып хептен билин хайыңы көңү хас көтөрүлөк принцип. Деми биреме бит түрген батык битенерер. Элбәгә ме кепсеппети бит, анагыски бериләргә бихәка ыңырдакпына келәр, мактанабын. Онна күндүк арачылар эме этехтин барабын, анагыски көрсөк кадери.